apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw, kasarsarita man tibagi mo bakay. Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maalat ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramido. Agkita kay ti internet Uno saan, agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sa bali ti raman na. Addalakit di secret recipe ti nangaramid iti dayja a kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko, lakay. Agnganga ka, lakay. Anya? Agnganga ka, ta iparaman ko kan katikimchi nga inaramid ko. Naala mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam, lakay. Ay, may sapay man bakal? Agnganga ka, Oh, anya timako nam itiraman na, lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi paraman ng ti Stella, di ba kahit? Panagkunak na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinad lakay. Agarami dakmet iti kimchi, ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro arisipe, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Addaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagadu akimche. Lakom dagita ipag. Un ipag. Ipadas ko man mati aglako iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ipag. Mauray ko mat. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo Lakay. Ay no. Ay niya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo Korean food da ito'y Lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Saan ka mahilig iti kakastamakan bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag da ito'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met ammo no anya ti raman ta kimchi nga ibagbagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya ka stitiraman na. Naimas matlaang Lakay. Korang mo pa'y? Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag tagarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya ko maita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food? Nangyagak manen iti ilako yun, Nana Adora. Anya nga itainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang, Nana. Kimchi ngay. Naibusan ti display. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos. Wanmat.
Jak ammo mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Uray siyak ngamen kat idiramanak makapaadek sika. Kursunadak titimplam balasang ko. Ay, kat nasaya at ano kasta nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado ako rang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mat ipag. Ipak ko man dagiti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo. No okay laang kang ka, mabalin ka di amaamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman met. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Isumo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wenno YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa, apayin Lucy. Anyat inararamid mo dito kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tinday ta. Agulimak ka man dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jak pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat ang aminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpaylaang mo't. Anya? Resipi laang mati daw dawatak kenkwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kayat ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad kamot ngamin Lucy. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimchi kunam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mat nga agpada ti timpla me? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaraman na niyumot. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Agyaman aklaunay nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, Nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lako ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo ta kompetensyaan na ka. Ay, nasakit-lakit di tinakam na kanyak, Nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kaya't na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, Nana. Kahit imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, Nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min tumo lang titunggal may sanukwa, Nana. Nakasagana akon lakay. Sika ngay. Hawanin na lipatan ba kay? Awanon. Ti anak ta. Agururay ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrobot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo jay. Ayun gayam. Tirigalo tayo iti kaanakan tangay. Ay way, aday ti silid ta ba kay? Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nak nga rod taala biit. Anya pa'y lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako,
Imbitado ata asawa kat nga ron ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang kuana lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Idi pa napalabas abulang nga issue dahi ta a recipe. Nasakit nga ron tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot kan ti bagam. Para recipe laeng. Di ka makawawat mo, bakit? Negosyo na nga ron dahi jay. Nagado ti recipe ti online no agkita ka. Ti recipe na nga ron ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo, nanyaman nga minen ti pampanunutaw. San ana saya ti kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Kalusi. May sakamot manong Danilo. Itian niya agap mo ang guram ti ipag mo. Un ata nakaimimot day a tao. Saan nga imot ni Milanay? Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikreto na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay day ta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday jay. Kumusta ngay na Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailakok, Lose. Anya? Dua at tablaang ti ginatang da. Apay ngay nana. Sa balimat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo laangan, taiyawid ko, nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makaamo amang i-dispose. Anyat linaon da ito a karton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nawo. Apingin nyawid mo. Un ata di da kayat agatangan. Anya? Naimbag pa'y ni Melanie. Malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko naman kat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy mat ng tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos day ta, taadumat unay. Talaga asaan ka ngagbaligi? No dakes ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin. Aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya? Wan numang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, nana. Man-manumang amin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawo. Kasaritam Anya ti ibagak kang kuana ngay. Salud-sudem no anya ti plano na. Kasaritak numalom lakay. Sigurado ang nagtrabaho maninday jay. Una Tanoan niya ti bagana. Di agdalos tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalos tayo, bakit? Okay, bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kagaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan Agdalos kami kano, kuna ni manong mo. Agdalos kami imot kan lakay ko ipag. Ay, kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga Di magas di ta store, gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo, Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaruma. nasapa kayo nga imay. Tapno at damalpas mi. Ay, kwa, saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tan no anyaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isaw-sawang ko kang kaipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga.
Mayat ti kakatawaan nyo kan manang Melanie itaya. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa. Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano ba ay? Idinagdalos tayo iti family house may. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto la ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasano laangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan iti nasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.